Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunze ubugingo TV1. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Byasuza ni Fabrice Mpurane. Amerika yanye abarimo n'umutwe wa Plako Off ukorana na Kinshasa. Amerika yafatiye ibihano umutwe witwaje intwaro wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukorana na leta ya Kongo na koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri icyo gihugu na kompanyi ebyiri ziri muri Hongo Kongo ibishinja kugira uruhare mu mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga yuko bireba umwe mu mitwe ikorana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinza gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko na gahunda zo gukoresha irubaya. Uwo mutwe ugizwe ahanini n'abahutu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagenzuraga ibirombe byo mu karere ka Rubaya birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane cyane ku nganda z'ikoranabuhanga zirimo n'irya telefone zigendanwa kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu itangiriro by'umwihariko ry'uyu mwaka wa 2024 nk'uko Amerika ibivuga. John Kihar, minisitiri w'imari wungirije wa Amerika, yavuze yuko amabuye y'agaciro akomoka mu ntambara arimo guhitana ubuzima bw'abasivile n'abanyekongo, by'umwihariko akananyegeza ruswa. Ku by'umwihariko bakaba batikihanganira ibintu nk'ibi ngibi by'abacukuzi bw'amabuye y'agaciro bushobora kuba butemewe n'amategeko, ndetse bakaba bunabuza ibindi bihugu by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe kwashora imari. Ati Minisiteri y'Imari ntizashidikanya kugira icyo ikora mu mitwe ibuza Amerika n'inshuti zacu kugura amabuye y'agaciro y'ingenzi ku mutekano wacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa Plako Off Sendugu Museveni yabwiye BBC News gahuzamiryango ko Amerika yitiranyije uwo mutwe, akanavuga yuko Plako Off itigeze na rimwe igera irubaya. Yavuzeho kandi Amerika yibeshye kuvuga ko Plako Off yavutse muri Plako, ahubwo Plako ariyo yakuriye muri Plako Off ikaba ari nayo ikwiye kurebwa n'ibyo bihano. Sendugu yagize ati Amerika yabicuritse byabayeho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko, nibyo ni ukuri. Amerika rero yagombaga gukosora ko ari Plako koti yonyine itariho kandi ariyo bireba. Sendugu yashinje Plako gukorana na M23. BBC News gahuzamiryango ntiyahise ishobora kubona uruhande rwa Plako. Johnson Streams, umunyamerika wigisha siyanse ya politike muri kaminuza ya Simon France University muri Canada, akaba ari umusesenguzi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabwiye BBC News gahuzamiryango ko by'umwihariko batigeze biganzamo gakeya kubona Amerika yahaniye Plako Off kandi itarigenzuraga ikirombe cya Rubaya. Yagize ati biratangaje kubona Amerika ihana Plako Off, umutwe witwaje intwaro utagenzura ikirombe cya Rubaya kuva mu mwaka ushize yahanwa. Nubwo bimeze bityo, ibihano byanarebaga kompanyi ebyiri z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zagize uruhare mu bucuruzi bw'amagendo bw'amabuye y'agaciro ava muri Kongo anyuze mu Rwanda. Rero bisaba nkaho ibi biri mu gahunda bavuga yuko ngo yanyuraga mu Rwanda. Rero ngo ibi ngibi bisa nkaho biri muri gahunda ngo y'u Rwanda, bisa nkaho biri muri gahunda yo gutuma ubucukuzi bugezweho bushobora kuba burimo kompanyi za Amerika bugira irubaya no mu bindi birombe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko batangaje. U Rwanda ruhakana kuba umuyoboro w'amabuye y'agaciro ava muri Kongo mu buryo bwa magendo. Ibyo birombe kandi byo muri Rubaya muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru ubu ngubu bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wigaruriye ibice byinshi byo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo umujyi wa Bukavu ndetse n'uwa Goma. Ku wa kabiri, ibiro bigenzura imari yo mu mahanga bya Minisiteri y'Imari ya Amerika Office Foreign Assistant Control byavuze yuko Plako Off bivuga yuko yavuye muri Plako ifite umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yaravutse muri 2022 nk'igisubizo cyo kurengera kwaduka kwa M23 igafashwa ngo n'u Rwanda. By'umwihariko niko bagerageje kuba batangaza ngo yafatiwe ibihano na OFAC, niko bagerageje kuba batangaza. U Rwanda rukakana gufasha umutwe wa 23 rukagaragaza yuko nta hantu na hamwe ruhurira n'umutwe wa 23. Icyo bahurira nuko umwanzi waba ari umwe, ari umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, cyane cyane yuko FDLR ikunze kwica n'abaturage ba Kongo. Nabaye bandi Amerika yahannye. Leta ya Amerika ivuga yuko Plako Off yahanwe kubera kugira uruhare cyangwa se ubufatanyacyaha mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye mu bikorwa cyangwa se ingamba biteje inkeke ku mahoro n'umutekano cyangwa se ituze rya Kongo. Ndetse hanahanwe koperative
koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwa gakondo yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibashinja kuba yarafashije Placo-Off mu bikorwa byayo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo gusoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibikorwa bya magendu i Rubaya. Amerika kandi ivuga yuko koperative ya CDMC yakoreraga mu kirombe cya mbere kinini cy'i Rubaya ndetse ikagurisha amabuye yavagwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'amagendu mu duce tugenzurwa na Placo-Off. Amerika ivuga yuko CDMC yoyo yagurishaga ayo mabuye y'agaciro na kampani ebyiri zo muri Hong Kong zishora amabuye y'agaciro mu mahanga ariyo Eastern Rise Corporation Limited, Eastern Rise na Star Drogom Corporation Limited. Iyi ngiyi nayo bayishyizemo. Amerika kandi ivuga yuko ibi bihano bisobanuye ko imitungo yose n'inyungu z'umutungo yabo yafatiriwe n'ibihano iri muri n'imitungo yabo iri muri Amerika cyangwa se ifitiwe cyangwa se igenzurwa n'abantu bari muri Amerika irahagaritswe ndetse igomba kumenyeshwa. Niko yagerageje kuba yatangaza Amerika yongeyeho ko kandi gukorana n'aba bantu bahanwe mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye nabyo bizagenda bigerageza kugenzurwa. Byose birahagaritswe kugeza ubu ngubu ku bantu bose bakorana n'aba bantu ku ijanisha rya 50% cyangwa se rirenga, kiritse bitangiwe uruhushya n'ibiro bya OFEC. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga yuko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro aturuka mu ntambara bwenyegeza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu guha isoko amafaranga imitwe yitwaje intwaro no kubuza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubura amahoro. Rero ibi ngibi akaba ari byo Amerika ese ikora, igafatira uyu mutwe ukorana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi cy'irumbo bya hafi, bakabafatira ibihano bigiye bitandukanye kugira ngo bagerageze kuba babasha kuba babaca intege. Ibi ni byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje zifatira ibi bintu ibihano. Duhinduye ingingo nshuti bakunze ubugingo TV, munyemere tujye kuri inkuru y'umuseke aho gitifu w'umurenge wa Kasi yitabye Imana. Sanzimana Theogene wari umunyanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kasi mu karere ka Gisagara yapfuye azize uburwayi. Amakuru y'urupfu rwe yasakaye kwa 13 Kanama 2025 ndetse ababanye nawe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gisagara bavuze yuko bikekwa yuko yishwe na stroke. Bamwe muri abo ngabo bakoranaga babwiye umuseke ko Sanzimana ni nta minsi mikeya irenze 3 yaramaze mu bitaro. Bavuga yuko kandi nyakwigendera yafashwe nijoro ariko kubera yibanaga mu nzu atabashije kubona ubufasha bwihuse, yaje kujyanwa kwa muganga mu gitondo ashyirwa mu bitaro ariko birananirana, ahita yoherezwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali ari naho yaguye. Sanzimana Theogene nta cyumweru cyari gishize by'umwihariko yimuriwe mu murenge wa Kasi avanwe mu murenge wa Ndura mu karere ka Gisagara aho ikatsi yibanaga mu nzu kuko abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bategekwa kuba mu ifasi bakoreramo. Sanzimana avuga yuko mu murenge wa Mata yavuka mu murenge wa Mata mu karere ka Nyaruguru, asize umugore n'abana 3. Umuseke wagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gisagara wayoboraga nyakwigendera by'umwihariko Rutaburingwa Jerome Sanzimana, ariko ntibyadushobokeye kugira ngo babashe kuba bamubaza. Gusa ni umugiseke washatse kuba bagerageza kumubaza ngo muvugishe ibijyanye no kuri urupfu rwa Sanzimana. Duhinduye ingingo tuve kuri urupfu rwa nyakwigendera Sanzimana tujye kuri inkuru ivuga yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa zambitswe imidari y'ishimwe. Ingabo z'u Rwanda RDF zigize batayo ya Rwabati ya 2 ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro bwa MONUSCO muri Repubulika ya Central Africa. Zimwe zambitswe imidari y'ishimwe bw'umusanzu wazo mu kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mozambique, ndetse iyi midari bayambitswe kwa 12 Kanama 2025 mu kigo cya Busombe Boss Camp giherereye muri Prefegitura ya Ombera, by'umwihariko mu muhango wayobowe na Colonel Mohamed Said wari uhagarariye umuyobozi w'ingabo za MONUSCO. Colonel Mohamed Said yashimiye ingabo za RDF asobanura yuko imidari y'umuryango w'abibumbye ari ishimwe rihabwa abasirikare bitanga mu kurinda abasivili no kugarura amahoro mu buryo bujyanye
n'inshingano za MONUSCO. Yagize ati mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo za MONUSCO n'ubuyobozi bwa MONUSCO ndabashimira ku kazi kanyu gakomeye mwakoze mu mezi 10 ashize mu kugarura amahoro n'ubwitange n'ubunyamwuga muri kimwe mu bikomeye byo kugarura amahoro n'umutekano ku isi. Yakomeje agira ati ubumenyi n'ubwitange mu kugaragaza mu kurinda abasivili no guharanira amahoro n'indangagaciro z'umuryango w'abibumbye byagize ingaruka nziza mu baturage bo mu duce mwoherejwemo kurinda. Yanashimiye ubuyobozi bwa RDF kubera uburyo bukomeza gutegura abasirikare bafite imyitozo ihagije ndetse no gukora kinyamwuga. Ngaya makuru n'abategurira Fabrice Murano ndabashimiye.